simpambo nuko mbivuga gusa kimwe cyo turababaye tubabajwe na musirimu wishwe n'umugore wiwe. Wa mugore we sinzi cyo twakubwira, wakoze amahano, wakoze ibidakogwa, wakoze sinzi bari abana bawe, sinzi uko uzobabwira, sinzi uko muzabana, sinzi uko bizagenda. Rero nabandi bakiri muri ibyo bitekerezo muhinduke mubireke. Abagabo barashize, abagabo bagiye gushira, uburenganzira bwaraje, urakora uko ushaka ngo muraresha n'umugabo. Tugiye kumara abagabo bacu turabamara. Nimba ari ibyo ngibyo, nimba ari ibyo ngibyo tugiyemo, abagabo bagiye gushira. Ese abagabo ko barashira kubera iki? Umugore karica umugabo kubera iki? Hi guys, amakuru mufite, mumeze gute? Murakomeye? Ndabasuje cyane, mbifuriza ibihe byiza, ngo mubone Imana. Abari guca mu buzima bwiza, Imana ikomeze bigenze neza, mukomeze mubone Imana mu buzima bwose muri gucamwo. Abari guca nabo mu buzima bubagoye, barushe, bababaye, bagwaye, nukuri Imana yo mu ijuru iborohereze. Imana ibatabare, Imana ibarengere, Imana ibagiriye neza, Imana ibiteho. Mubone Imana, nico mbasengera, nico mbasabira abakunzi banje, kugira ngo Imana ikomeze ibiteho, ibiyereke. Kuko uyu munsi ushobora kuba umerewe nabi, ejo bizahinduka, ejo bigahinduka. Wizera Imana. Turasaba n'abataramenya Imana, nukuri mumenye Imana, kuko mu Mana niho hari amahoro, mu Mana niho hari ibyishimo, mu Mana niho hariho umutekano wose. Rero ndabatumira kugira ngo tubane muri uyu mwanya. Nagarutse, bakunzi banje, mwegere kugira ngo tubashe kubana. Hanyuma uyu munsi nzanye inkuru, gusa irababaje cyane. Ubushize nazanye inkuru y'umudamu wasuzuguye umugabo wiwe kubera ko yabonye akazi umugabo atagafite, kandi iyo nkuru yari ibabaje pe. Ariko noneho uyu munsi ko ndabura uko nabivuga, ndababaye. Mwumve ko mu mutima wanjye urababaye cyane, kandi kimbabaje si ikindi, mbabajwe n'ibintu abagore tuhadukora. Abagore ibintu turimo ntibibaho, turayobye. Noneho habaye ikintu ngo uburinganire buraza butugeraho. Umugore yego nta kibazo, uburinganire burahari, ariko abagore ko turarengera bwa buringanire, noneho ntitukiri mu buringanire. Twakeneye kuba hejuru, mbese twakeneye kuja hejuru y'abagabo. Ibintu tuhadukora birababaje, ibintu tuhadukora. Imana yo mu ijuru nuko ari umunyembabazi, ariko ibintu tuhadukora biratangaje. N'imbere y'Imana iri mu kubibona igatangara. Inkuru y'uyu munsi ni inkuru y'umugore wishe umugabo wiwe. Inkuru y'umugore wishe umugabo wiwe. Aho ni hehe? Muri Kenya umugore yishe umugabo. Ati yamwishe gute? Byagenze gute? Shaka kuyibaheza ku burambuye, kuko navuganye n'abantu bari muri Kenya bambwira uko byagenze. Guys, nshaka ko tuvugana, kandi cyane abamama twumvikane. Ibintu tuhadukora birarenze. Tugeze aho tuhatwica abagabo bacu, kandi ukareba ikintu wiciye umugabo wawe, ikintu ubusa. Umugore, mwana muzima, simvuga izina ry'umugore kuko naryo ndarizi, ariko ndavuga umugabo wapfuye. Hapfuye umugabo witwa Musirimu muri Kenya, yishwe n'umugore wiwe. Navuganye n'umuntu uri muri Kenya, ndamubaza ngo ico kiriyo kimeze gute, abantu ko barasura uwo mugore bimeze gute, wowe uri aho ngaho uri kuri tele bimeze gute? Arambwira ngo iwiwe harera, nta muntu waho uhagera, nta muntu waho hakandagira, kuko ntawo hakandagira, kuko ikintu yakoze uwo mugore si uwo gusugwa. Abagore baraha twumvikane, kandi ikindi
tugerageze duhana inama, kuko wenda umugabo yoza kuvuga ngo agiye guheza abagore inama ku kintu gijanye n'ibingibi tuhadukora, wenda umugabo ntiyokumvikana cyane, bovuga ati umugabo ni bya bindi byabo bashaka kutuja hejuru. Oya, tuvugane nk'abagore, dutanga inama, tugerageze umuntu wese ahari yumvise ko ari igikorwa ciwe. Muzi ico uwo mugore ajijije umugabo, yoba ari n'ikintu kigaragara, ikintu kizima, ikintu gifatika ngo muvuge ngo byagenze gutya na gutya, niyo mpamvu inkuru yumvikana. Ariko ibintu bisanzwe, umugore muzima yaragiye atangira kwitwara nabi, atangira kuzataha amajoro mu rugo rwiwe. Umugabo aramwiyama, umugabo abwira umugore ati ibintu uri mu gukora sibyo. Kubera iki ugeza saa 7? Kubera ko ugeza saa 6? Umugore ufite abana 2, nimba atari 3 sinzi ko ntibagiwe, abana 3, atashe saa 7, atashe saa 8, atashe saa 6. Umugabo nk'umugabo mu rugo wasigaye mu bana, umugore atashe saa 8. Ese ni uwuhe mugabo utobabazwa n'ico kintu umugore wiwe ahamukorera? Ntiyagiye mu kazi ngo umugabo ngo avuga ati umugore wanje igitumye agejeje aya masaha ari mu kazi. Umugore muzima ntari mu kazi, umugore ntiyasezeye umugabo aje kugenda, atashe saa 6 z'ijoro, atashe saa 7. Umugabo aragerageje, aramwiyamye, amubwira ati iyi ngeso yireke. Guys, tuvugane. Ubwo nibwo buringanire dukeneye. Dukeneye uburinganire bwo kuja hejuru y'abagabo. Uko nukurengera umugabo none, uko nugukenera kuja hejuru y'umugabo. Umugabo saa 2 saa 3 ari mu rugo, umugore karageza saa 7 atarataha mu rugo. Ubwo bubaye uburinganire? Noneho burenze bwa buringanire tuba twifuza. Nibaze ko uburinganire tuba dushaka n'uburinganire bwo kuturenganura mu bindi bintu. Mu bindi bintu hariho imico y'Abanyafrika igaragaza ko umukobwa n'umuhungu mu gihe ababyeyi babo batakiriho, muri ca gihe cyo kugabura imitungo yabo, muri Afrika cyangwa se mu mico yacu byagaragara ko umuhungu ari we ugomba guhabwa ibintu ise yasize, abakobwa bagahabwa bikeya. Noneho habaho gusaba uburinganire. Uburinganire bwaje kuturenganura kugira ngo twese tube abantu bamwe, tunganye uburenganzira ku mitungo cyangwa ku mari y'ababyeyi bacu. Mbese twese tureshe kuri ico kintu. Ariko ntabwo ari ikintu cyo kuza mu ngo ngo umugore asuzugura umugabo agere hamwica. Inkuru iheruka nabahaye inkuru y'umugore wasuzuguye umugabo kubera ko umugabo adakora iwe akora, agera havuga ngo umugabo ntamubereye, ntibahwanye, ntibahuye, ntibari kuri nivimwe. Ariko noneho guys, aho bigeze kwica umugabo, subiye inyuma. Umugore muzima, umugabo aramubujije. Umugabo aramubujije ati aya masaha uri mu gutaha siyo, hindura kuko tibikubereye. Ese ubundi tubivuge, umugore utaha saa 7 afite abana ko barareba uwo muco wiwe, abana biwe ko barabireba, afitemo abana b'abakobwa ko barabireba. Ni ukuvuga ngo umwana wawe nakura umukobwa, iwe ntazotaha saa 7, azoza ataha bukeye, azoza ataha saa 9, azoza ataha saa 10, kubera ko yarabibonye umubyeyi wiwe yabimweretse. Noneho nimba tuvuze ngo habaye hagasuzuguro ko gusuzugura umugabo, tiwo kwiyubahisha basi ngo bari abana bawe uhawe ubyara bareke kureba izo ngeso zawe, kuko umubyeyi wese aba yifuriza abana biwe ibyiza.
kandi ibyo wifuriza abana icambere ubifitemo uruhare. Abana bategerezwa kukureba bakareba ingeso zawe. Za ngeso zawe zigatuma abana bawe bakwigiraho, bakavuga ngo bivanye n'ukuntu mama yitwara, nje ntabwo nagenda kinyume cyangwa se sinagenda uko mama atagenze. Uko nabonye mama, nimba uri umubyeyi mwiza w'imfurakazi, abana bawe bazaba imfurakazi. Abana bazaba imfurakazi kubera ko ari byo bakuboneyeho. Ntuzavuga ngo uzigisha abana ngo ubigishe ngo mwabana mwe ngo muza mwirinda, timukaza mugira uta, timukaza mwandabana, timukaza mugenda amajoro. Wowe uzuyagenda. Kuko niwo muco babonye. Abana niwo muco bahababona. Nimba utaha saa saba, umwana iwe azavuga ati mama uha utaha saa saba, ndataha saa munani. Kuko ari byo tuhatwereka abana bacu. Umugabo arigishije birananiranye. Umugabo sinzi uko yacitswe, kandi abitewe n'ishavu, abitewe n'uburakari mugore yamuteye. Kandi uwo mugabo yari umukristu, yari umukristu hawuja mu ijuru. Sinzi uko yacitswe umunsi umwe ngo umugore atashe ngo aramubwira ngo ibi bintu uzunkorera aya masaha uzutaha nzokugirira nabi. Umugore abaragataye mu gutwi, uzongirira nabi. Umugore agize gutya, agiye muri polisi, agiye kurega umugabo wiwe. Ibirego yavuze nibyo ntaramenya, nibyo ntazi, sinzi ngo detaye yabyo ntabyo nzi. Ariko ico yagiye kurega umugabo ngo yaragiye muri polisi, ashika aravuga ngo umugabo ngo yaravuze ngo azanyica, ngo ndi muri security, ngo umugabo ngo yaravuze ngo azanyica. Umugabo karakwiyama gutaha amajoro. Umugabo akeneye yuko uba umugore mu rugo wiyubashe. Ubirenzeho ugiye kuri polisi, ugiye kubabwira ngo umugabo nafungwe ngo kuko ngo yarakubwiye ngo azakwica. Umugabo ngo yaramubwiye ngo azamwica. Umugore aragiye kuri polisi, areza umugabo. Ibirego yamureze biramufashe, umugabo baramufashe, baramufunze. Umugabo yari umukristo, umugabo yari imfura, umugabo warubaye mu rugo rwiwe, warunakeneye no kurera abana biwe. Umugore aramufungishije. Uko ni nko yabuze ico ni nko yari kumwicira wenyine, ntiyabikoze. Ariko nta rundi rupfu rurenze kwifungishiriza umugabo wawe wenyine. Nta rundi rupfu uba umuhaye rurenze ubwo nguko. Kandi muri polisi aramufunze, ngo barababwira ngo nta wundi muntu uzamufunguza uretse umugore wiwe. Nta wundi muntu ugomba kuza ngo aje kumufunguza uretse umugore wiwe. Umugabo arashitse muri prison, agiriramwo pressure, hypertension iramufasha. Umugabo bamujanye mu bitaro. Umugabo ararembye. Umugabo ntanagiriwe n'imbabazi basi zo kuba mu bitaro abohowe. Umugabo ko bahaba mutera imiti, ko baramutera imiti arimwe amapingu. Umugabo araboshwe no mu bitaro. Urumva umugore sinzi icaha yamureze. Sinzi icaha yamureze kigeraho umugabo ashobora kuba arembye akababoshe, bakamuboha kandi arembye, babona yuko arembye. Baramubosha umugabo, ni ukuvuga ngo yari mu bitaro ariko aboshwe. Wa mugore we, turababaye nk'abagore bagenzi bawe. Ico kintu wakoze, wakoze amahano. Reka mvuge ngo mu bwoko bwacu wakoze amahano. Muri Afrika wakoze amahano. Ku isi yose wakoze amahano. Wiciye umugabo, icambere uramufungishije, uramusuzuguje muri ubwo buryo. Umugabo ararembye. Basi ntunagize n'izo mpuwe ngo uvuga ati umugabo wanje yagwaye, yarembye, reka ngeneje kuvuga bareke no kumufungira no mu bitaro.
ntaco mupfa n'umugabo wawe, nta kintu umugabo wawe yagukoreye ngo kubera ko yavuze ngo azakugirira nabi gusa. N'indembe ararembye, ari mu bitaro, arafunzwe. Izo mbabazi ntazugize ubwo, ariko wigeze ugira urukundo? Hari urukundo wigeze ugirira uwo mugabo wawe? Cyangwa yari profi? Kuko ntibyumvikana ukuntu umugore muzima wakunze umugabo wiwe, bari babanye, bari babyaranye abana 3, amukorera ikintu kibi nk'ico ng'ico. Nta kindi usigaje gukora, wishe nta kindi. Uteye ubwoba, uratubabaje. Ababyeyi turababaye pe. Umugore utobabazwa n'iki kintu ngo ahaguruka kivuge, uwo mugore nawe abafatikanyije nawe. Abagore nimuhaguruke, twamagane ibi bintu bihabi. Abagore nimuhaguruke, twamagane kuko ibintu birenze inkombe. Wa mugore we uratubabaje, turababaye. Si mpambo nuko nta nuko mpambona no bivuga. Imana iheze iruhukiro ryiza musirimu, Imana imuhe iruhukiro ryiza. Ubu rero aguhaye amahoro, ugiye kwidagadura, ugiye kwidegenza. Babana uzoza ubata mu nzu ugende. Uwari ukubereye intambamye mu rugo akuvuye inyuma. Babana noneho ugiye kuzoza ubata mu nzu ugende. Ico nico kiguhaye amahoro, kurenza uko umugabo wawe yasigaraga mu bana. Basi wagiye wewe uramwishe, birarange. Turababaye, ndababaye ntobona uko mbivuga. Ndasaba abagore bagenzi banje, muhaguruke. Abagore bakuru muhaguruke, mwamagane abagore batoya bahabakorera ibintu, kuko nta mugore mukuru uhakora iki kintu. Nta mugore mukuru uhakora iki kintu. Ibiko birakogwa n'abagore batoya. Ntimuntera amabuye, si twese, ariko abaha bakora amahano kuri none n'abagore batoya. Ni ukuvuga ngo abantu muri iki gihe ingo zihazubakwa, ko zirubakwa hatariho urukundo. Nta gukundana kuhari, ko harubakwa ingo za profi, zo guprofitana gusa. Abakobwa ko barareba ku nyungu, tukome n'abahungu. Hariho abahungu bahabareba inyungu. Iyo nkuru nayo irahari, abahungu bahabareba inyungu. Ese urukundo, ni ukuvuga ngo urukundo ntirukigiye rukora, hagiye gukoraho inyungu. Hanyuma za nyungu nunashika ugasanga uko wabyiteze siko biri, wica umuntu kugira ngo ushake uwundi. Wica umuntu kugira ngo ushake uwundi uguheza za nyungu ushatse, ukeneye. Please abagore muhaguruke, mwamagane iki kintu giteye ubwoba. Sinzi uko twokivuga. Kandi rero isi ya none, abana biwe bazamenya uko byagenze, bazamenya ko ari wowe wishe umugabo. Ese babana mugiye kubana gute? Babana bawe mugiye kubana gute ko bahabakura nabo? Ejo bazoba babaye abagabo, ejo bazoba babaye inkumi. Urabana gute n'abana bawe? Wabishe papa wabo, wishe papa wabo, sawa we ntiwari umukunzi. Bari abana baza agaciro ka papa wabo, kuri none baracari batoye. Ejo nibamara gukura bizogenda gute? Muzobana gute? Uzobana n'abari abana gute? Bazamenya buri kimwe cyose, bazabona amavideo y'ukuntu wafungishije umugabo, bazabona amavideo y'ukuntu umugabo yagwaye afunzwe amapingu, bazabona video z'ibiriyo. Abana uzababwira gute? Abana muzabana gute ko tuhatwisenyera ingo twenyine, ko tuhatwimaraho twenyine? Kuko ntiwovuga ngo uriyubatse,
ntabwo wiyubatse. Ese ko wishuriye mugabo, hariho undi mugabo uhawe utekereza ko kuri none yoza kugushaka? Iyo gushaka nico kintu wakoze. Ibyo urabitekereza? N'abari uri mu kujamo, bariya ntibagukunda, ntabwo bagukunda. Ntawo kwemera kugushaka ngo umugabo ngo yapfuye ngo reka ngo mushake. Uzoyerera, ugiye kuba inzerezi. Abantu nimuhaguruke mumfashe twamagana ibi bintu, ejo tutazumva izindi mpfu nk'izo ngizo, tutazumva abandi bantu bahabica abagabo, bahabica abagore. Reka tuje kuri kote zose. Ni ukuvuga ngo wa mugore we, amahoro wari ukeneye tugiye kuyabona, ahubwo urayibujije. Wari guhinduka ayo masaha wageze utahaho ukayahindura ukaba umugore muzima. Ese ubundi nza ntangara cyane, abantu sinzi uko twabaye. Imana yadushize imbere amahitamo. Yadushize inzira zibiri imbere, duhitemwo ibyiza duhitemwo n'ibibi. Ese kubera ko umuntu muzima ufite ubwenge buzima ahitamwo ikintu kibi, nkanje hano ngahitamwo kuza ntaha amajoro, hariho no hitamwo gutaha kare, ngahitamwo kwifungishiriza umugabo, no hitamwo kubana n'umugabo wanjye. Umugabo wanjye akazarangiza neza umugabo wanjye igihe ciwe. Nicushake tuvuge ngo nta muntu upfa igihe ciwe kitaragera. Umuntu ntapfa igihe ciwe kitaragera. Yego reka tuvuge ngo musirimu, iki nico cari igihe ciwe cyo kugira ngo atahuke. Ariko se wowe ubigizemo uruhare, ubonye ishano. Ni nako Bibiliya zibivuga, ubonye ishano ngo ibisitaza ntibizabura, ngo ishano kuba bitera cyangwa kuba bizana. Ni ukuvuga ngo wewe ukoze ico kintu, namwe muhamubitekereza ishano kuri mwebwe, muhamutekereza gukora ibintu nk'ibyo. Abantu duhitemwo neza. Amahitamo meza arahari, amahitamo meza arahari. Kubera iki duhitamwo nabi? Kubera iki tutohitamwo kuba abana beza? Kubera iki tutohitamwo kuba abantu beza? Abagore kubera iki tutohitamwo kugira ingo nziza? Ingo nziza, ingo zacu tugakenera ko ziba nziza. Hariho abaza baje gusenga ngo ingo ziratunaniye bimeze gutya titwumvikana. Ubanze wirebe wowe ubwawe wirebe ko atari wewe wateje uwo muzimu mu rugo rwawe. Guys, ndasaba abantu duhaguruke twamagane ibi bintu. Birababaje cyane kubonaho umugabo apfa ukabura n'umuntu ugusura, ukabura n'umuntu uza kukubwira ngo pole. Ese baraza kukubwira pole ari wowe wamwishe? Baraza kuguhumuriza? Urababaye? Ntabwo ubabaye. Bahumuriza umuntu ubabaye. Wowe rero ntubabaye. Abantu barashingira kukikuza kuguhumuriza. Abantu barabihera he kugira ngo baze baguhumurize. Barabihera barakora iki? Uwo muntu abantu twavuganye bose bambwiye ngo nta muntu waho ukandagira muri urwo rugo. Nta muntu waho ukandagira muri urwo rugo kuko uyu mugore yakoze amahano. Twikosore, tugirane inama. Ese imitima yacu, umutima nama ntukitubamo. Ubu umuntu ntibukiba mu bagore. Ubumuntu ntibukiba mu bagore. Bwashize ko tuhadusuzugura abagabo,
noneho tugeze aho tuhatubica. Ubu muntu bwarashize muri twebwe. Tumeze gute? Imitima dufite imeze gute? Imitima dufite imeze gute? Ko umugore muzima ageze aho yica umugabo wiwe, abandi bantu bo bamugose bafite uwuhe mutekano? Urwo rugo borupangishamwe abana bopanga muri urwo rugo, ko wobamara ko nta mutima ufite. Abana bawe bo ntibari muri insekirite. Abana bawe bari muri insekirite. Ushize abana bawe muri insekirite. Ni ukuvuga ngo abana bawe nubwo bakiri batoya bazakura. Ko barakura, nyuma yo gukura bakamenya ikintu wakoze, abo bana bazaba bari muri insekirite iteye ubwoba, kuko wewe wishe papa wabo. Nabo ushobora kubica, ushobora kubica. Rero turababaye cyane, turifuriza musirimu iruhuko ridashira. Ariko wowe wa mugore ukoze aya mahano, igisitaza ngo ntikizabura, ariko ishano kubizana, ishano kuri wowe wa mugore we wazanye iki gisitaza cyo guhitana umugabo. Ababyeyi nimuhaguruke, dufatikanye ababyeyi, twamagane ibi bintu. Twakeneye uburinganire, twarabuhawe, ariko uburinganire twahawe ntabwo ari ubwo gusuzugura abagabo, ntabwo ari ubwo kwitwara nabi, ntabwo uburinganire bwaje kugira ngo tuje hejuru y'abagabo. Uburinganire ntabwo bwaje kugira ngo umugore aganze umugabo. Nimusome basi za Bibiliya, nimusome za Bibiliya, mumenye ico Bibiliya ibwira umugore, mumenye inshingano z'abagore. Nimba jewe mama ntashobora kukugira inama ngo uzumve, soma basi Bibiliya. Soma Bibiliya, izakugira inama nziza, izaguha uko umugore agomba kwitwara. Nimba jewe nshobora kuvuga ntibyumvikane, ja muri Bibiliya. Bagore b'abakristo, nitwinjire muri Bibiliya, tumenye ico Bibiliya itubwira kubijanye n'ingo zacu, itubwira uko tugomba kwitwara mu ngo zacu, kuko Bibiliya buriya yarayamaze yose, ntaco yadusigiye. Inshingano z'abagabo zirimo, inshingano z'abagore zirimo, inshingano z'abana zirimo. Rero abagore b'abakristo ndabasabye kandi abaha bakora ibyo ngibyo ni abagore bari mu ikanisa, ni abagore b'abakristo, ni abagore baza baja gusirimba imbere, ni abagore baza baja gusenga. Ntabwo ari abagore bari hanze, kandi ibyo ngibyo ko barabikora, ko baraja gusenga babifatikanyije n'ibindi, babifatikanyije n'inzoga, babifatikanyije n'uburaya, ubusambanyi, babifatikanyije n'agasuzuguro. Barasenga, baraja gusenga, baraja mu matorero, ariko ko barakora n'ibyo bintu byose. Ese nimba utonaba n'umukristo, ntiwoba n'imfurakazi? Ntiwoba imfurakazi basi ngo uvuge ngo reka niyubahe mu buzima? Tubigenze gute? Iki gihe tukigenze gute? Tubikoreho iki? Abagore twikosoreze, twigira inama, tugirane inama natwe ubwacu, kuko ibintu tuhadukora ntibibaho. Rero ndasaba abagore bakuru batari gusenya, kuko abaha basenya ni abagore batoya.
uzorebe ko hari umugore mukuru w'imyaka 43 uhawe usenya, ko harasenya abagore batoya, ko harasenya abagore bakicubaka ingo. Kandi rero igitangaje, ba bagore bakuru bashatswe hakibaho umuco w'ababyeyi, kumvikana ku babyeyi. Izo nizo ngo zirambye, izo nizo ngo ziha. Ariko ingo za none zihazisenyuka, ni babandi, ni wa mukobwa wenyine wahisemo, wakozemwe amahitamo, aravuga ngo mpisemwo uyu muhungu. Ni wa muhungu wihitiyemo wenyine. Ariko abo bantu nibo bahabasenya, aribo bakagombye kubaka, kuko bahisemo. Ababyeyi nibo bumvikanye. Ariko ingo zihazisenyuka, ni ba bana bagiye bumvikana. Ni wa mukobwa wavuganye n'umuhungu, barumvikana, batanga amatangazo mu babyeyi, baravuga ngo twebwe dufitanye ubukwe, twe dushaka gukora ubukwe kubera ko twakundanye. Ariko sico kintu kihakigaragara, ko haragaragara ko izo ngo zitakundanye, hariho profi, hari ico umuntu yarebye gituma aja muri ruriya rugo. Kuko ntibyumvikana umuntu wakunze uwundi no kumwigura yo mwigura. Ariko se ko bahabicana, uwo wakiguze, uwo watanze amagara yawe kugira ngo wowe wopfa ukamupfira, cyangwa se wakwemera ugasufrire ku bwa mugenzi wawe, ariko kuramutera ibibazo, kuramwica. Tugende vraiment twikosore kuri ibyo bintu. Mana, simpambo nuko mbivuga, gusa kimwe cyo turababaye, tubabajwe na musirimu wishwe n'umugore wiwe. Wa mugore we sinzi cyo twakubwira, wakoze amahano, wakoze ibidakogwa, wakoze sinzi. Bari abana bawe, sinzi uko uzobabwira, sinzi uko muzabana, sinzi uko bizagenda. Rero n'abandi bakiri muri ibyo bitekerezo, muhinduke, mubireke, kuko muzaba muri kwisenya mwebwe ubwanyu. Ntimugire ngo uriya mugore ariyubatse, ntimugire ngo uriya mugore agiye kubaho mu mahoro. Nta mahoro y'umunyabyaha abaho, ntayahaba. Ayo yarabuze agiye kurushirizaho kuyabura. Twigishanye, abamama muhaguruke, twigishanye, tureke ibi bintu twagiyemo byo kuvuga ngo uburinganire ntaco bumaze. Uburinganire, abagore bari mu ikanisa, abagore bahabasenga, barangiza bagasenga ingo zabo bafite za Bibiliya kwira bivuga hiki. Visita Bibiliya yawe umenye icihaye kubwira, kuko hariya undi muntu yokubwira akaguheza konseri ariko ntizigire ico zimara. Ariko visita Bibiliya, injira muri Bibiliya umenye ngo umugore agomba kwitwara gute, kuko abaha bakora ibyo byose bari muri eglise, bari mu ikanisa, bari mu makanisa. Rero duhanurane tumenye uko tugomba kwitwara mu ngo zacu. Murakoze cyane. Duhanurane abagore, duhanurane, kuko iki kintu mukamusirimu yakoze ni amahano ku isi yose, ntabwo ari amahano muri Kenya. Kuko abagore uri yakoze kiriya, nitutiyama, nitudahaguruka ngo tubyiyame, hani Bujumbura hazahaguruka abandi bagikore, i Kigali bazagikora, muri Kongo bazagikora, muri Kenya, muri Tanzania bazagikora, muri Afrika bazagikora, hanze bazagikora. Rero kugira ngo ibi bintu birangire, abagore ni muhaguruke tuvuge, muhaguruke tubyiyame, tubyamagane hakiri kare, bitararenga inkombe. Atari uko nguko abagabo barashize, abagabo bagiye gushira, uburenganzira bwaraje, urakora uko ushaka ngo muraresha n'umugabo. Tugiye kumara abagabo bacu, turabamara. Nimba ari ibyo ngibyo tugiyemo, abagabo bagiye gushira. Ese abagabo ko barashira kubera iki? Umugore karica umugabo kubera iki? Umugore karica umugabo ngo yamubujije kumwizoga, ngo yamubujije kugenda amajoro, ngo yamubujije
tubikore hiki nimuhaguruke ndabasabye muhaguruke ababyeyi bahaguruke bamagane kino kintu ababyeyi bahaguruke bamagane kino kintu mudufashe mumfashe ababyeyi bahabakoresha social media muhaguruke mwiyamike ikintu ndetse n'abandi batazikoresha muhaguruke iki kintu tucamagane hakiri kare kitararenga inkombe kuko namahano umuntu usenga uje mwikanisa yoba ari no muntu basi muvuga ngo ni umuntu utazukandagira mwikanisa ariko n'umuntu atunze Bibiliya uyu mugore atunze Bibiliya karica afite Bibiliya ese Bibiliya yawe yakubwiye gute yakubwiye ko kwicana ari byo bigezweho ntabwo ari byo bigezweho ntabwo ari wo muco basi nutabana n'umukristo babasi n'imfurakazi bani imfurakazi muri gwa rugo rwawe bimfurakazi nimba utari umukristo gira basi ingeso nziza gira ingeso nziza bari abana bazarebera tugira ingeso nziza tumenye ko ikintu nkoze mu rugo rwanjye kuko ndabyara mfite abana ikintu nkoze kibi menye ko kizakurikirana abana banjye menye ko abana banjye bazarushirizaho gukora ikibi kubera ko nagikoze ico ngicyo naco tugomba kukimenya nimba ubukristo butunaniye tumenye ko basi ikibi tuhadukora ikiba abagore bahabakora ikiba abagabo bahabakora kizakurikirana rwa rubyaro rwabo abana bazarushirizaho gukora ibibi ibyo ngibyo bitume duhinduka bitume dukora neza dukora nabi ineza yagiye hehe niki gituma dukora nabi kandi hariho imbere yacu hariho ineza hariho n'inabi kubera ko ukora inabi uzi ko inabi ifite ingaruka nukuvuga ngo turamenya ko ingaruka umuntu wakoze nabi afite ingaruka zimugaruka nimba utaranabimenya basi bimenye ko umuntu wakoze ikintu kibi ingaruka za cakibi zitegerezwa kumubaho kandi cyane ku ababyeyi bo ingaruka z'abana bacu nimba nkoze ikintu kibi menye ko bari abana banjye bazarushirizaho gukora ikibi bitume basi twirinda gukora ibibi kugira ngo tureke gutera imbuto mbi mu bana bacu tureke kwigisha abana bacu nabi tureke konkereza abana bacu ku bibi rero ntabarambiye ico nico kiganiro nari nkeneye ko uyu munsi tuvugana kandi shaka kumva komantere zanyu shaka kumva mugira ico muvuze kuri iki kintu kuko kirababaje mumfashe tubashe kwigishanya murakoze cyane